Urumbi yongeye kumvikana mu karere ka Musanze mu murenge wa Cyuve mu kagari ka Bukinankana, abaturage basanze umurambo w'umusore w'imyaka 19 y'amavuko ubwo bamusanze mu nzu yapfuye, inzu yabagamo wenyine. Abaturage basabye inzego z'ubugenzacyaha RIB kugira ngo zikore iperereza ku rupfu rwa nyakwigendera w'imyaka 19 y'amavuko, kubera yuko bakeka yuko yaba yishwe kubera ko basanze imiryango yiwe ifunguye, ubwo bavuga yuko iyi nzu yayibagamo wenyine. Turaza kugaruka ese n'ababyeyi yagiraga n'abavandimwe yagiraga, turaza kubigarukaho. Abaturage bababaye kandi batewe n'isoni cyangwa batewe n'ipfunwe kuba umuturanyi wabo yitabye Imana ntibabimenye. Turagaruka mu karere ka Nyarugenge. Tumusoni Maria arasaba inzego z'umutekano, inzego nkuru ndetse n'ibitaro, bivuze ngo n'abikorera ku giti cyabo, ubwo asaba ubufasha ku mvune amaranye imyaka 30 y'amavuko ndetse yarabuze amafaranga yo kwivuza ubwo afite ubumuga. Arasaba rero inzego z'abikorera, inzego z'ubuzima ndetse n'inzego z'igihugu cy'u Rwanda kugira ngo zibe zamufasha. Ndaza kubigarukaho nabyo. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kono muyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu buryo bwiza kandi bwizewe. Iyo ni incamake y'amakuru rero, reka turambure amakuru mu buryo burambuye. Musanze mu murenge wa Cyuve mu kagari ka Bukinankana, abaturage barasaba ko hakorwa iperereza ku rupfu rw'umusore w'imyaka 19 basanze mu nzu yabagamo wenyine yapfuye, kuko ubwo bahamusanze cyangwa basanze yapfuye, basabye inzego z'ubugenzacyaha RIB kugira ngo zitangire zikore iperereza barebe nimba uyu mugabo cyangwa yishwe cyangwa yaba yiyahuye. Ariko icya mbere cyo, uyu musore nta maraso afite. Icya kabiri, nta kagozi bamusanzemo yenda ngo yiyahuye. Ese yaba yanyweye yenda ya miti bajya bakoresha biyahura, ugasanga umuntu nyine yanyweye nka za sumu ya panya, za simakombe. Murabizi ko hari igihe cya mbere ngo abantu ibintu bashatse kubikora cyangwa bagerageje kwiyahura biza kwanga, aribwo bamwe bajyaga kwa Makuza bakiyahura kwa kiriya gitaje kinini cyo kwa Makuza hariya mu mujyi, nk'abazi hariya ku iposita niho icyo gitaje giherereye. Murabizi ko hari umusore uherutse kumanukayo akahita apfa. Aha rero abaturage bakaba basabye inzego zibishinzwe kugira ngo zikore iperereza barebe kishe nyakwigendera. Tugarukira mu karere ka Nyarugenge. Tumusoni Maria wo mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge aratabaza inzego nkuru z'igihugu, z'ubuzima cyangwa abantu ku giti cyabo bafite umutima wo gufasha ko bamugoboka kugira ngo abashe kwivuza ubumuga bwamufashe akiri muto. Uvuze ngo abantu mufite impuhwe zo gufasha, akanimero ke ndaza kugashyira hasi muri komenti. Afite umutima wo gufasha mu mufashe rwose. No kuvuga ngo niko byagenzwe, ariko nshaka zino nimero sinazibaha kubera yuko abantu bagifite umutima wo gufasha ni bakeya kabisa. Noneho ubu tukaba tugiye gusesengura ano makuru, cyangwa aya makuru tukaba tugiye kuyasesengura mu buryo burambuye. Bivuze ngo Musanze mu murenge wa Cyuve mu kagari ka Bukinankana bahasanze umurambo w'umugabo cyangwa w'umusore, ndumva n'umusore ukiri mutonya. Bivuze ngo rero uyu mwana w'imyaka 19 aba akiri mutonya kabisa, abakiri umwana mutonya. Bamusanze mu nzu yabagamo wenyine. Gusa twabashije abaturage nimba iyi nzu n'ababyeyi yagiraga cyangwa iyi nzu yarayisigiye cyangwa iyi nzu yayikodeshaga. Badusubiza yuko iyi nzu yayikodeshaga yabaga ghetto, cyangwa ni umuntu wari utangiye kwibana, kwa kundi umuntu afonda ubuzima akavuga ati reka nanjye njye gukodesha aka ghetto, nimba nkurikiye cyangwa nkuri gikarani njye mbona aho ndambika umusaya. Hari igihe n'abasore bavuga ati njye mbona aho ndira umwana, mu gihe nazanye umwana mbona aho mubomorera. Kubomora sinjye nabizanye, byazanwe na Nzovu ndetse na Yakamwana.
ibi bintu nibo babizanye ugateka nikodeshereza akazu mbona nzajya negeye ku musaya mbone ko nibomorera icyana ibintu nk'ibyo ngibyo. Harimo benshi babikora gutyo tu bakavuga ati ngiye ndashaka no kuzajya nibomora, ugasanga nyine akodesheje akazu nyine. Bivuze ngo abaturage bababaye bagize agahinda kubera ko uno musore yishwe, nibabyumve ese koko yishwe cyangwa yiyahuye. Ariko bivuze yuko uyu musore ntago turamenya neza nimba yishwe. Bivuze ngo ubugenzacyaha ari bwo bwatangiye iperereza. Bivuze ngo turaza kubabwira nyuma yuko iperereza byavuyemo, ese yishwe, ese yiyahuye, ibintu nk'ibyo. Gusa yajyanwe ku bitaro kugira ngo harebe icyamwishe cyangwa barebe icyamwishe. Imbere ubwo bwa mbere ugeze ko muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, icyo usabwa no gukora subscribe ugafungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Kidasamura ni ihuriro ry'ibiganiro hano mu gihugu cy'u Rwanda kandi bitandukanye kandi byizewe. Bivuze ngo rero nimba ushaka kumenya amakuru ndetse kora subscribe ufungure inzogera ujye ubana na Kidasamura, ihuriro ry'ibiganiro bitandukanye. Yerekana none dusoreze kuno mugore witwa Tumusoni Maria. Tumusoni Maria wo mu murenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge aratabaza inzego nkuru z'igihugu, iz'ubuzima cyangwa abantu ku giti cyabo bafite umutima wo gufasha bamugoboke kugira ngo abashe kwivuza ubumuga bwamufashe akiri muto. Ariko nanjye ndagufasha kabisa, nanjye nkugeneye 20,000 kabisa, ndagufasha rwose mama wacu, ndagufasha. Nimero yawe ndimo ndayibona ko bayishyizeho, ndagufasha rwose. Nanjye ntago nabura umusanzu nguhereza rwose. Abanyarwanda rega tugira umutima wo gufasha kandi tugira n'umutima ukunze. Ndagufasha kabisa, ndaza kugufasha. Nanjye ndaguhereza 20,000. Amakuru yacu rero nahanga tuyasubikiye. Nimba ari bwo bwa mbere ugeze ko muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Yimwe mu mubana nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Wakoze subscribe uruwa gaciro ibyo